Dejan Erić pušten na slobodu nakon ukidanja presude zbog ubistva braće Jeličić, porodica u strahu za svoju bezbednost. Apelacioni sud u Novom Sadu nedavno je ukinuo presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici kojom je Dejan Erić, 40, bio osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva braće Predraga, 43, i Stanislava Jeličića, 37, iz Futoga. Zločin se dogodio 6. decembra 2020. godine u šumi u Jaraku kod Sremske Mitrovice, a motiv je bio višemesečni sukob između Erića i Jeličića oko tartufa. Apelacioni sud je odlučio da se presuda ukine zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, nalazeći neslaganje između neuropsihijatrijskih veštačenja. Također, ukinut je pritvor u koji je Erić bio od hapšenja, što znači da je pušten na slobodu. Sud je obrazložio ovu odluku time što su prošle 4 godine od zločina i što više ne postoji opasnost od uznemiravanja javnosti. Ova odluka je duboko potresla porodicu ubijenih, koja je izrazila ogorčenje. Porodica Jeličić smatra da je ukidanje pritvora opasno, jer bi Erić mogao da pobegne i izbegne dalji pravni proces. Oni su izrazili strah za bezbednost svoje dece, koja sada žive u strahu zbog mogućnosti da okrivljeni izbegne pravo. Sukob između braće Erić i Jeličić nastao je zbog sporova oko tartufa, a do ubistva je došlo u šumi u kojoj su se sukobili. Iako je Erić tvrdio da je delovao u nužnoj odbrani, sud je smatrao da nije bio pod legitimnim napadom i osudio ga na 20 godina zatvora. Pored toga, Erić je bio osuđen i za nedozvoljeno držanje oružja, čime je dobio ukupnu kaznu od 20 godina. Porodica Jeličić je najavila da će učiniti sve da pravda bude zadovoljena, čak i ako to znači da će morati da se bore protiv sudskih odluka koje smatraju nepravednim. Piše portal blic.rs.